Bite guys, nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel. Iyi channel rero niyo ibaha amakuru y'ama VPN, VPN atanga data z'ubuntu cyangwa internet y'ubuntu. Iyi channel ni channel yizewe itanga ibintu byizewe, nongeye kubaha ikaze. Tugiye kureba rero uyu munsi, tugiye kureba ama VPN abiri, VPN ebyiri zikora neza, zikoreshwa na MTN hamwe na 4G. Hari MTN isanzwe, hari na MTN 4G. Nizo app tugiye kureba shaka bisa muri iyi minsi ziri gukora umunsi wose cyangwa igice cy'umunsi. Rero abantu muteye mwakora subscribe, like hamwe na comment, ndabasaba kugira ngo mubikore noneho dukomeze. Noneho mwebwe mutazifite reka tujye kuri Play Store. Play Store dore ngiyi. Noneho ujya hano muri search, usacinge Linklayer VPN, dore ngiyi bayimaye hano hejuru. Murabona ukuntu byandikwa Linklayer VPN, dore ngiyi hano hasi. Kanze nyibereke, dore ngiyi bayita Linklayer VPN. Noneho uyikandeho. Ngiye murabona ko nyifite, murabona ko iyi VPN nyifite, narangije kuyizana. Wowe utari wayizana, ahangaha hari open, urabona ahantu handitse install. Noneho uyinstallinge ijye muri telefone. Noneho nukimara kuyinstallinga urahita ubona open. Noneho dukande ahangaha kuri open, bayita Linklayer VPN. Mwabonye mwebwe, dore nuku nguku ukimara kuyinstallinga wishize muri telefoni, nuku nguku biraba bimeze. Irabimeze gutya, VPN irabimeze gutya. Noneho ahangaha muri kubona, kamaze mbasobanuriye. Noneho ndabereka n'indi ya kabiri, ariko nabanje kubasobanurira iyi ngiyi ya mbere. Urabona ahangaha ahantu handitse expire in ifite iminota 3. Noneho expire in ikintu isobanuye ni ukuvuga ngo ahangaha iminota ihari cyangwa igihe gihari, nicyo gihe VPN ibiri ikora. Urabona ko ahangaha ari iminota 3, ariko tugarutse ahangaha, turebye ahangaha handitse add time. Ahangaha ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukongera igihe. Ahangaha handitse add time ni ukongera igihe. Ahangaha impamvu baguha iyi minota 3 ukinjira muri application, ni ukugira ngo uze ukanda ahangaha kuri connect. Noneho niba uze ukanda kuri add time bahita bakongera umunsi wose. Reka tubikore turebe. Uraza hano, ariko murabona ko hano hejuru hari USA 1. Ahangaha nibyo, ahangaha haba harimo amaseva, ariko nyine ushyire kuri USA 1 cyangwa USA 2. Noneho uhita ukanda hano kuri connect, uhakande. Noneho reka dutegereze turebe. Ariko ndabibutsa ko abantu mutazi, bese aya matangazo abanza avemo, ndabibutsa ko iyi VPN ikora kuri 4G. Abantu mudafite simukadi ya 4G mubanze mujye kuyigura. Iyi VPN ikora kuri 4G. Noneho urabona ko yabaye connected. Ndahita nkanda ahangaha kuri add time. Ahangaha kuri add time. Noneho kandi banyongerera igihe, bagiye kuma ads ndeba, banyongerera igihe. Turategereza nyine bame ads ndeba banyongerera igihe.
Is goed weg of niet? We zijn... Yes, you sitting right there, pressing your phone like saying I walk. What if I told you you can make money by watching videos? Yes, so welcome to the Chili app. The app will pay you for watching videos. No video, just scroll like normal. For this time, your thumb going to put money for your pocket. But there is a small twist. You go need digital glasses. No be I no fit see road type. This one now for making money. You go be one thing. Glasses, no be spirit, you go tire. Once the glass don't finish, you go need another one. You fit upgrade to the better glasses. And if you like small risk, try loot boxes. Download the Chili app and start earning as you swipe. Swipe. noneho adisi nimara kurangira turategereza hano hejuru baduhe akantu k'agakubo tugakandeho ikudweho, reka tugategereze ya murabona ko noneho byavuyemo. Yes guys, ahangaha murabona ko bamaye umunsi wose, bamaye ku itariki 20 z'ukwa karindwi 2025 saa 4 nibwo VPN yanjye izahagarara. Muri kubibona neza ya ndakeka rero iyi VPN mwamaze kuyimenya, mwamaze kuyibona uburyo bwose ikoramo. Dore banyongereye ubwo ni umunsi wose. Uyu munsi turi This summer, every store run equals fetch points. I just shop, snap my receipt with Fetch, and earn rewards that I can use to treat myself. uyu munsi turi 19, VPN yanjye izahagarara ejo kuri 20. Noneho rero ngiye kubereka indi VPN nayo ikora kuri MTN ariko itari 4G. Ushatse wayishyira kuri 4G, ushatse ntabwo wayishyira kuri 4G. Iyi ngiyi nari maze kubereka ikoreshwa na 4G. Rero reka dusubire kuri Play Store nyibereke. Dusubire kuri Play Store, tukande muri search, noneho wandikemo ZAM VIP net VPN. Uku niko wandika iyo usacinga. Noneho numara gusacinga iyi VPN ya mbere baza kukuzanira, iyi ngiyi kanze nyikwereke. Iyi ngiyi ya mbere yanditse ngo ZAM VIP net. Iyi niyo ya nyayo uza gukoresha. Dore ngiyi ngewe nangije kuyishyira muri phone yanjye. Noneho ukimara kwestaringa urahita ukanda kuri open. Ngiye murabona nangije kuyishyira muri phone, ndakanda kuri open. Ntukanda kuri open utegereze gatoya. Noneho utegereze. Yes, barahita bakuzanira ibi ngibi, allow ZAM VIP net to send you notification. Bahanga baraba bakubwiye ngo emeza ko ZAM VIP net izaza igwa notification, wenda yashizemo data ikahita igwa notification, yashizeho ibindi bintu ikahita igwa amatangazo. Urahita ukanda kuri allow hano hejuru aka kabanza allow ugakandeho. none ahangaha ahetse ngo joininga channel, ukande kuri rate. Ubushatse nyine wabikuramo ukande kuri rate nyine. Ngiye kwita mbikuramo, urakanda kanga ukambira, urakanda kuri rate. Murabona ko mbikuyemo. Rero mwebwe iyo iyi application ugitangira kuyikoresha usangamo bino bintu. Gutya niko application imeze. Ariko ikintu cya mbere ubanza gukora ahangaha hepfo ahantu handitse update. Kanze mabereke ahantu hari update. Ahangaha kuri update, aha niho ubanza gukora kuri update. Urakanda kuri update.
utegereze, urabona ko bambwiye ngo checking update, babanze bacekinge igihugu cyawe, babanze bagishyiremo, ya noneho dutegerezeho gatoya, baduhe aka notification yuko update yabaye successful. Niyo ubonye bataye bakaguha biba byabaye. Reka rero dutangire mbasobanurire uburyo ikora. Ako kari akambere ni kubanza gukora, ubanza gukora update kugira ngo ibashe gukora neza. Murabona ahangaha hambere n'ahangaha kabiri, uri kwibaza ngo ahangaha hambere ushyiramo iki, aha kabiri ugashyiramo iki. Ni ukuvuga ngo reka akangaka kambere baba bakubwiye ngo ushyiremo server ifite internet. Ya murabona ahangaha ndi kubona hari amaseva abiri. Rero urahitamo iyi ngiyi ya mbere, auto select server, random server. Urahitamo akaka kambere, murabona ko kahise kajyamo auto select server. Noneho ahangaha kabiri handitse network, urakandamo, ni ugushyiramo igihugu cyawe. Ni ukuvuga ngo nababwiye ko iyi VPN ikora kuri MTN gusa, na Airtel ikoraho. Nagiye mbakorera ama VPN akoreshwa na Airtel. Murajya kuri channel mureba abantu bashaka ama VPN akoreshwa na Airtel, harimo n'iza MTN byose. Muragenda kuri channel murebe ayo ma video. Rero nugera hano urasacinga Rwanda, kuko abarimo ibihugu byinshi Rwanda bahita bakuzanira. Dore ngibi harimo server ebyiri, harimo Rwanda Mango 4G Unlimited, harimo na Rwanda MTN batanga mega 200. Ariko izi mega 200 ntago arizo baba batanga. Ahangaha ni ukugira ngo nyine bapfe kuzishyiraho, ntago arizo baba batanga, zo barazongera cyane. None ahangaha ku bantu bakoresha Mango 4G, nababwiye ko iyi VPN ikoreshwa na simukadi ebyiri, simukadi isanzwe na simukadi ya Mango 4G. Ubwo abantu bafite Mango 4G barakanda ahangaha hambere Rwanda Mango 4G Unlimited. Mumenye ko ari nayo yihuta cyane, iruta iyi ngiyi ya kabiri. Iyi ya kabiri nayo iragerageza ariko ntabwo yihuta nk'iya mbere. Noneho iyi ya kabiri Rwanda MTN mega 200, iyi niyo abantu bafite simukadi isanzwe niyo baza gukandaho. Ngewe rero ngiye gukanda kuri ngiyi ya kabiri, ngiye kubera ko nafite Mango 4G. Mango 4G ni simukadi y'umweru batanga kuri MTN ya Mango nyine 4G. Ku bantu rero bayifite baraza gukanda, cyangwa abantu bahinduye simukadi isanzwe bakayihinduramo 4G, baraza gukanda ahangaha hambere. Ngiye gukanda ahangaha kabiri, tuhakande. Noneho igitabo kibanze kivemo. Noneho murabona ko amaseva yacu yose yagiyemo, hagiyemo igihugu, nashizemo na save. Ikintu noneho cya nyuma uraba ugiye gukora, urahita ukanda hano hepfo kuri start utangire. Ndahakanze, reka dutegereze. Ndahakanze, dutegereze. Ndahakanze, murabona ko biri kwirodinga. Murabona ko yes guys, murabona ko ibintu bikunze. Murabona ko amaseva yacu twamaze gushyiramo, urabona ko bikunze. Noneho ikintu cyose ubu washaka gukora wagikora, kandi murabizi murabizi iyi channel ni channel itanga ibintu byizewe. Abantu rero mugenda mubwira ngo mukoresha izi VPN zikanga, mujye mukurikirana video yose neza, nta kintu kiri kubirukansa. Nimba uri mu mirimo ubanze uyirangize, urebe video neza, hatazagira ibintu bigacika. Kuko iyi VPN zikora neza. Amaze kubereka VPN ebyiri, mugende muzikoreho rwose, muzaza mumbwira. Abantu rero mutemwakanda subscribe, like hamwe na comment, mubikande kugira ngo tuzabonane mu zindi video ngenda bakorera. Murakoze rero.